uri kunyumva banzu playing music kan kirehe ndirimbo Hi guys, this is JD family. Tugarutse tubaye ikaze mu byukuri. Iyi ni video yacu ya gatanu, baby, ni video yacu ya kane. Ubu ngubu rero muratubona turanezerewe mu byukuri, turaryoshye. Imana ikomeje kuturinda, turi mu buntu bwayo. Umwana wacu ubu ngubu araryamye, ameze neza, arasinziriye. Ubu ngubu ngira ngo ahandi hantu mbese. So tubatindira rero, murabizi ko dukomeje kubaha ibintu byiza kandi binejeje bitewe n'ukuntu abantu babanye mu ngo. Mu byukuri byose ni amahoro. Rero murakoze cyane gukomeza kutugirira neza, kudusapotinga, muduha subscribe kuri channel yacu ya YouTube yitwa JD Family Rwanda. So rero turabasaba kugira ngo mukore subscribe na like na comment na share kugira ngo abantu bakomeze nabo banezerwe, abari kure bakomeze. Noneho ntabatindiye, reka nakire my baby aze abasobanurire umukino tugiye gukina. Ubu tugiye kuba video yacu ya kane, ariko ni umukino tugiye gukina. Yego murakoze. So ni game night. Ubu ngubu ni sangahe be? Ni saa moya ni minota gutyo. Yeah. So tugiye gukina game bayita read my lips. Soma nyine biri ku munwa wanjye. Mbere yuko tusobanura, ni umukino ubasha kuba ubafasha kugira ngo muve mu kwigunga cyangwa se buri muntu wese yihugire. Uwo mukino kuno meze, izi ni ekuteri ziba zicometse kuri telefone. Dukina indirimbo, sibyo? Dukina indirimbo ifite volume iri high cyane, iri hejuru cyane. Ku buryo noneho wowe utabasha kumva ibintu bigize gute? Biri hanze. Biri hanze ahangaha ngo bashe. Yego. Noneho akavuga ikintu, mwebwe muri kureba mukabyumva, ariko we nagagira gute? Nagabyumva. Ukabasha kugira gute kuvuga ibyo ari kuvuga kubera ko utabyumvishije. Siko bimeze? Babwire uwo mukino ubundi ukinwa n'abandi. Umukino ikinwa n'amakouple cyane kuko niyo target yacu. Ariko n'abandi bayikina ntago uri exceptional, n'abandi bose bayikina, ariko twege target yacu n'amakouple kugira ngo n'amakouple abantu babana mu rugo, kugira ngo umubano umubano ukomeze ugende neza, kugira ngo mukomeze muryoherwe. Muri make abantu benshi abantu babanye dore mu iki haje ibintu by'amatelefone, ugasanga muri chat yihugiyeho, undi ari kureba amakuru, undi ari mu bana, undi ari mufate n'akanya mwicare, bayita quality time. Yes, mufate akanya mwicare mukino uwo mukino, ubundi muzajya museka munezerwe, nta kintu kizabatera mikorobe kugira ngo mube mwarebana nabi. Bebe, tugiye gutangira rero uwo mukino. So urambara ekuteri ni urabanza? Yes, ninjye ubu ngubu nambaye ekuteri. Hanyuma bebe turakoresha amagambo 6. None nanjye ndambara ekuteri, nawe akoresha amagambo 6. MD, are you ready? Are you ready, MD? Nagari kunyumva. Imbeba zagiye. Nduvamo ijambo rivuga ngo imbeba ziri hano. Imbeba zagiye. Ujye ku cya kabiri. Nsubiremo. Harimo ijambo imbeba. Imbeba zariye. Imbeba zagiye. Imbeba zagiye. Icya kabiri. Umuriro wazimye.
umuriro wazimye. Umuriro wazimye. Umuriro wazimye. Umuriro wazimye. Imbabura yazimye. Byarangiye. Cya gatatu. Ntabwo ngukunda. Ntabwo ngukunda. Ntabwo ngukunda. Uramukunda. Ntabwo ngukunda. Ntabwo ngukunda. Yagerageje inshuro 3 yabinaniwe byarangiye. Cya gatatu wabyishe. Cya gatatu. Abana bari koga. Abana bari koga. Abana baravuga. Abana bari koga. Abana bari koga. Abana barakura. Abana bari koga. Reka tugire ibibazo 5 baby. Icya kane. Okay. Icya kane ni icya gatanu. Cya kane. Cya kane. Indirimbo irimo. Kanongeze volume yose. Uri kunyumva? Banzu playing music. Kirehe ndirimbo. Umumararungu wowe. Uri umumararungu wowe. Uri mu birori. Uri umumararungu wowe. Uri umumararungu wowe ariko. Uri umumararungu wowe. Uri umumararungu wowe. Uri umumararungu wowe. Nyemerera nguhobere. Oya. Uri umumararungu wowe. Oh my god. Uri umumararungu wowe. Uri umumararungu wowe. Cya gatandatu. Cya gatanu. Cya gatanu, yes. Aricyo cya nyuma. Umupira watangiye. Umupira watangiye. Umupira watangiye. Umupira watangiye. Mama rumwe nakoze bingahe? Akoze 3. Ngogo ki? 3. Bakoze icya mbere, icya kabiri, icya gatatu n'icyaha. Okay, no, yeah. Ya, mwayibonye rero umukino ukuntu umeze. Ubu rero nangiye ninjye utahiwe kugira ngo mubase. Sibyo? Ubu nsinze mu bibazo 5, nsinzemo 3. 2 nibyo byananiye. Ariko menya naje. Nsinzemo 2 by the way. Nsinzemo 2. Yeah. Rero hari ukundi kuntu twabigenza. Wakumva ubyishe bwa nyuma wagerageje inshuro 3. None nkaza kubwira rya jambo wakweme kuteri kugira ngo ibyo nashakaga kuvuga. Donc ukimara kucica mureme kuteri ndikubwira. Ubwo nawe ningiye akira. Wait. Nari nzi ko turongera tugahita gatangira kari. Tugatangira. Oya. Cyangwa binkorereho ngiye. Ubu niwe nyire kubigukora. Okay. Ariko deni byose uzabikoresha.
byose uzabikoresha, byose uzabikoresha. Okay. Oya, kuri aka ka kabiri uzajya umbwira icyo nashatse kuvuga. Ako ka kabiri niko nakoresha. Ushiremo neza ntunyumve. Ndi kukubwira ushiremo. Oya. So guys, before akomeze nambaye marinette kugira ngo murebe neza ku muntu. Turi kumwe ndeba hano. So ngiye kumubaza ibibazo, sibyo? Ngiye kumubaza ibibazo kandi hari udusimba muri ino minsi turi gutera mu nzu tuguruka. Ngiye kumubaza ukuntu twitwa. Subizamo. Reba cya gisimba. Ziba. Bya bisimba utinya biri mu nzu. Mu nzu? Bya bisimba utinya. Ibisimba byatinye. Ngiye gusubiramo. Bya bisimba utinya biri mu nzu. Ibisimba ndabitinya bya mu nzu. Ibisimba utinya biri mu nzu. Ibisimba? Guys, arimo aravuga cyane kubera ko yumvira kubera sound. Wagira ngo arimo arabwira abantu bari 19. Ngiye kukubwira bwa nyuma. Ibisimba utinya biri mu nzu. Ibisimba Ibisimba utinya biri mu nzu. Ibisimba bitinya biri mu nzu. Bitinya biri mu nzu. Kuramo ekuteri mbivuge. Ibisimba utinya biri mu nzu. Okay. Wayibonye ko ayisereba bya bisimba ni ibisimba byitwa ngo muziye kwisi. I fear them. Kiza gikurikiye urumuri. Rero aragitinya cyane. Urabona bivuze nk'indege. Bikaze. So tujye kujya ku kibazo cya kabiri. Ibigori biraryoshye. Ibirori biraryoshye. Ibigori biraryoshye. Harimo ibirori biraryoshye. Ibirori. Ibigori biraryoshye. Ibigori biraryoshye. Yo ni icyo ngicyo nashaka kukubwira. So yagikoze ntabwo twakwibwa tugisubiramo. Mwayibonye ko yagikoze. Ikindi ikibazo cya kangahe? Cya gatatu. Ndakishe. Wagikoze. Winyegera we egera aho ngaho. Imana ni nziza. Imana ni nziza. Imana ni nziza. Ipara nziza. Ipara nziza. Baby icyo Kinyarwanda ntabwo kibaho. Imana ni nziza. Imana nziza. Imana nziza. Imana nziza. Munyumvire no kuri. Bwa gatatu gerageza. Imana ni nziza. Imana kuramenye kubwira. Imana ni nziza. Serious? Yego. Nagerageje. Yagerageje yavuze Imana ariko ibindi byamunaniye mwayibonye. Okay. Cya gatatu. Cya kane. Ariko winyegera. Arimo aranyegera agashaka kugira ngo anyibe yumvere ibintu bivuga. Abasukupa musarira. Shadraka Musheke na Abednego. Iyo ni indirimbo ari kumva niyo mpamvu ariko harimo indirimbo yitwa Nzabana nawe, ni indirimbo nakoranye na Aline Gahongayire. Subizamo. Icya kane. Harakonje.
harakonje arakonje harakonje arakoje harakonje arakonje gatatu inshuro gatatu bwa nyuma harakonje harakonje uranyegereye ari kunyiba akanyegera akanyumva ikibazo maze cya mu nyuma muriro hose turi kuvuga ikibazo cya nyuma ibitabo imitako crafts. mu by'ukuri akunda gutaka niyo mpamvu avuze ibintu akunda akunda gukora ibintu by'imitako n'imitako iri hano mu nzu niwe wayikoze ibitaro harimo ibitabo ibirabo oya ongera rimwe amahirwe ya nyuma ibitabo ibiki bebe iryo jambo riranutse ibitabo ibidaho ibitaro ibikaro kuramo nyikubwire ibitabo karoroshye gutya mbika karoroshye ariko ndebe akozemo bingahe hakozemo bitatu bicamo bibiri so mwabibonye umukino ukuntu umeze akozemo bitatu yicamo bibiri bigaragara yuko twagize gute twanganyije nange nagizemo bibiri oya turabireba kuri video ariko either bibiri cyangwa bitatu yantsinze ubushize kuri video ya kabiri ninjye wamutsinze iyi video ya kane nawe arantsinze ngira ngo mwayibonye amagambo tuvuga ni ahantu tuyasoma ni amagambo ava muri wowe ubwawe ukabivuga akabasha kugira gute kuvuga ibyo wavuze iyo rero bimunaniye n'umukino utuma mubasha kugira gute n'umukino ubasha gutuma munezerwa nukuri indirimbo nge yamfashije byarangiye rero ndagira ngo nka JD Family mwakoze gufollowinga game yacu yego dutegereje kumva feedback zanyu tudatinze tugomba no kugenda mu gihe tugezemo tugendane n'igihe turi mu gihe cya covid murabizi ko saa 12 ubu ngubu turi mu ibihe turimo ubu ngubu saa 12 mugomba kuba muri hehe mugomba kuba muri mu rugo abantu bacuruza abantu bakora ibintu bitandukanye mu serivisi atandukanye saa 12 mugomba kuba mwafunze noneho saa 2 ni kuba hebebe home mu rugo saa 2 ni kuba muri mu rugo waba utwara imodoka waba utwara igare waba utwara moto saa 2 iki gihe turimo donc iki gihe turimo muri aya matariki muri aya mezi mwakoze kudufollowinga bebe ibintu yavugaga ni byiza kuko no kwirinda kugira ngo dukomeze ikindi kandi twambara agapfukamunwa no gukaraba sanitizer cyangwa se isabune mwakoze cyane twinjoyinga n'ikigori see you muri next video yacu wamaise murakoze cyane bye